biza kurangira Bruce Melody nawe ababajwe nuko Godfather ari kwataka boss we, kandi boss we yicaranye the same imodoka na Bruce Melody, aramubwira ngo manura igicucu cyatangiye kwinjirira. Barangije bahita bamuseka baraserebura, aribwo Dumba nawe yavugaga ngo ibintu by'ama Twitter space ngo nabivuyeho. Ako kanya itavuga ngo Godfather isatangiza Twitter space. Ntabwo bahise bagaruka kuri rya jambo navuze. Narababwiye ngo uwo munyamahanga utaba mu Rwanda, utaba muri showbiz yacu, reka zabahondanye imitwe. Ninde umuzi? Hitimana Olivier turabazi, ba Dekati mwese mubita Kasuku turamuzi. Ese Godfather ubundi yavuye hehe? Showbiz yayije muti. Narindi kukubwira ngo Coach Gael wamaze kwijandika mu kazi ko kubaka kanya muri leta zunze ubumwe na Amerika, ari gutigitira korabo uwitwa Bruce Melody na Nicki Minaj. Breaking news. Miliyoni 200 uwitwa Nicki Minaj amaze kubaka before yo kugira ngo yinjire muri studio. Yego ziratangwa se. Yes, reka nongere mbaye ikaze mwe mwese mwongeye kugaruka kureba uyu mwandiko kuri Oasis TV1. Twongere tubifuriza iminsi mikuru myiza kuko turi muri festive season. Ni igihe abantu baba bifatira imiryango yabo bakigira ku mazi, abashoboye bakajya gusenga bakegerana n'Imana, abandi bakatangira gukora amanama y'imiryango asoza umwaka bitewe n'ibintu imiryango ibigenderaho, abandi bakajya kuraguzari n'abayoboke baba Rutangana abasarongo, bandi bakajya kwigangahurisha bitewe n'umujyo, abahanzi bakajya kwisigisha utuvuta mu kwaha, nabyo biraba. Abakinnyi b'imipira bakajya gufata ka gacanga ko ku nyanja, jyaga mbona Zinedine Zizou, najyaga mbona Lionel Messi, niki tuzabyinjiraho, ariko turi kubifuriza umwaka mushya muhire. Nge mpera ahanga nkavuga ngo Dani intasi nkuru mu murwa, abantu benshi basigaye bambwira ngo akantu k'intasi ntago nkigendana n'umutasi karakara ko mu kwezi kwa mbere, ngo harakandi k'intasi ngo natangiye kuzamuka karabaryohera. Oya agaceregeshwa ngo nakumva agaceregeshwa. Ubwo rero turi kubasuza, turi kubaha ikaze nanone, tugarutse kuvuga ku bakapo bakuru, ariko tutarinjira mu mwandiko. Bagira ngo n'intasi igira utuntu yongera igenda isurinyaho. Ubushize mu mwandiko yatubwiye yuko hari indirimbo ya Kada zatanga kuri Bonane, yatubwiye ko hari na auditorium line zahinduka gatoya, ubu rocket launcher twarekuraga hakiyongeraho bya bitwaro kirimbuzi. Ni byinshi agenda tubwira. N'uyu munsi rero situza agakeregeshwa ashyiraho abaha ikaze, abashimira, abifuriza umwaka mushya twandika. Muraho mumezereza, ibintu ni bless, ibintu ni over bless, ibintu ni imiriro, ibintu ni rokete, ibiganiro nakagaruka kuri Oasis TV1. Mumbabare mumfashe abantu mudukurikiranye uyu munsi ikiganiro tugiye gukora. Yego nagiye mbigaruka igihe kirekire. Nakubwira tuwitwa Dumba, yego, ashobora kuzisanga nawe yatamitswe na Coach Gael. Yego ujya uraseka. Tugaruka ku bantu bagiye batamika uwitwa Dumba. Yego ugira ngo ndakubeshya. Tugaruka ku bijyanye n'amabifu y'u Burundi Dumba yagiye ateza, ugira ngo ndakubeshya. Turayinjira. Bitangirira kuri kamubaka y'uwitwa Dumba yamaze gukora ku ndirimbo nshyashya yakoranye na Baroke. Nyuma y'uko arekuye Fifiraya, akarekura Nadia, akarekura Tonalite, ibintu yamaze kubyikorera yakoyinze viral. Kamubaka yiwe y'uburyo yamaze kugaruka muri showbiz, ari gukubita hasi uwitwa Kasuku n'uwitwa Dekati. Nimba ibyo mvuga ugira ngo ndakubeshya. Turi kugendana etape par etape. Uwitwa Dekati na Kasuku bagize gutya urubuga rwa Instagram barutesha agaciro. Godfather itabaterura ahita bazana ku rubuga rwa Twitter space kugira ngo bagoyinge viral God of kuri space. Yego birangira uwitwa Dumba bose abize harabareba, agarukana kabumbaka yo kuza kuvuga ati ngewe Dumba akasa mutwe. Yego igiti mu jisho aka Ezekiel Dumba. Kabaye ka Ezekiel Dumba. wamaze kugarukana Instagram
arekura ikijyanye n'amalive, umusitari wese wese kumukoresha interview, icyamamare cyose. forget interview za Bruce kuri MIE, agakungu gakomeye yabanje kugirana na Sabe Bruce akamuvaho amuteye wa nyuma, akabagiye kwa Yago bakajya banakorana amalive ya IG, abamuteye uwa mbere abayerekeje kuri Philipita ntiyahatinda, we yarasuje asokera mu gikari batangiye aho hari hamenyekane ko yiyitiriye isibo n'iki yarabisobanuye. Yarashodekanye na Irene gutya, imodoka yagonze akaza kuvuguruza nyaboneke maranyanga akaza gutanga imicyo. Ubu Dumba ari kumwicaza igitondo n'ikigoroba, anzika wamfura we, nta kantu nari ntambitsemo kuri comeback ya Dumba. Dumba ibintu ari gukora umushinga yawizeho, ngo yamaze kubona ko badekata Instagram bari bayiretse bigiriye kuri space. Byibuka ko Dumba atigeze agaragara ku Twitter space. Yego, turabyumvikana, turabigeraho. Nyuma yuko uwitwa Dumba ibyo bintu abigoragoje akabireba, yahise afata uwitwa Godfather na Dekati n'ibindi bakoraga, aravuga ati byamamare ngiye kubiyobora hano kugira ngo bitangire bigirute birakurira imiriro hano, ntangire ngirute mbashotore. Mu gihe umwami wa Instagram yabanje kuba ari Sudi, Dekati araza taking over. Dekati nawe agenda gake bivugwa yuko yakoreraga amafaranga mu gihugu cy'Ubwongereza atabona umwanya, bana bamurekurana imiriro kuri Twitter space bigezweho. Kasuka arajoyininga nawe bimunaniye kuri IG, Dekati arajoyininga, biza kurangira Dumba agarutse muri ya. Dumba yamaze kwipanga akazi, Ezekiel yamaze kwipanga akazi ku rwego atagishaka no kuvugana na ba Dekati na ba Godfather. Ababwira ati nimwicare mwige murebe ibyo nkora, nta musani Dumba ataziranye nawe wo mu Rwanda. Uwo yakenera wese ntawe umwima service. Dumba araje nawe atangire yishyurwe. Sinumva ko ibyo Dekati yapfuye na Bruce Melody ngari uko Bruce Melody atamutamitse. Yego, ese koko mu mwandiko biraza kwisanga Dumba nawe ari kwishyuza abantu gukorana nawe, cyangwa ari kubikorana umutima w'urukundo no gatwiko? Yego, point d'interrogation. Ese Dekati wamaze kugera i Kigali, kamubaka yiwe niyi aje gukoresha interview, yaba yimennye inda kandi agatwiko kari uko tutamuzi na ya maparishoke. Ubwo yatashye mu bukwe bwa Ben kuko yari yaramaze kwigaragaza ko umuntu uri muri team ya Ben we na Godfather. Yego, na Kasuku turabigenda naho. Yego, Kasuka cyeza ngo The Ben ngo no amutajiri ngo afite amafaranga, ngo ese Bruce ngo washimaho. Turabigeraho. Yego, wari ukiri kuri Dumba intro. Dumba iyo kamubaka yiwe n'uburyo iri kugaragara, ese ni inyungu kuba hanze? Yego, ni inyungu kuko Dumba ni umusiniya. Uyu Dumba gato, yego, byaramaze kugaragara mu mwandiko yuko uwitwa Dumba ibi byose ari gukora hari izindi mbaraga yamaze guhabwa n'umukire nashatse kuvuga izina. Wamubwiye ati mu gihe uwitwa Dekati na Godfather bamaze kurwanya uwitwa Melody, byamaze kugaragara mu mwandiko. Unyereke posti zose za Dekati na Godfather bavuga Melody neza. Dumba yamaze kwipanga akazi. Yego, umukire nashaka kuvuga izina wamaze kumuterekamo agomba gukora debugging agarura game Melody. Yego, mwibuke ko ibyo bintu Skype ari kuvuga bifite ahantu bihuriye na Kasuku, kuko hari igihe tunabahe shout out kuko abantu babi Burayi muri Amerika baba bagomba kumara amasaha menshi bakora. Iyo tubona Kasuka zare kuri biganire ni time, hari umuntu baramubwiye ngo hari amasanza yangutamika wicare mu rugure kure. Nibyo byabaye kuri Dumba nawe ubucancuro yabagamo abura umwanya, nuwo mukire nyine wamubwiye ngo genera amasaha showbiz uzugaragare urekura imiriro muri kaga twengeke kakasa mutwe abakoresha akumeneka. Ubwo tuninjira kuko ndagira ngo tuze kubihuza na Bruce Melody, tubihuze na coach Gael, ariko dutangire kuri live ya riyobowe na Bruce Melody. Biba ngombwa ko ahamagara uwitwa Dumba, ariko yabanje Kasuku, yabanje gukorana live na Kasuku, ya hostinzwe na Kasuku na Bruce Melody ahita hostinga the same hour
haciyemo iminota mike arangizanyije na Kasuku ahita hostinga Dumba baza kwakira Godfather nka bimwe yigeze gukora Bruce Melody amwirukana kuri Twitter space ye amumanuye ubwo Bruce Melody yari atangiye kumuzibura bapfuye Coach Gael muri yasaga ya Coach Gael na Muyoboke Bruce Melody ahita amumanura bapfuye yuko yatangiye kuvuga ngo ikintu napfuye na Coach ngo nabantu agenda atamika kujya baze gusebya abandi Bruce Melody kiramurenga bari mu modoka na Coach berekeza witwa Godfather yabwiye Melody witwa Godfather yabwiye Melody ngo Melody ngiye kukumanura ese uri umuhanzi cyangwa uri manager wa Gael yego Gael arangije arabicaza yabwira ati sindi buvuge muri urwo rusaku nyinjiza mu mwandiko nibwo uwitwa kuri iyo heartbreaking weho ibintu byinshi ubwo kuri live ya Kasuku na Bruce Melody aribwo bavuze ko ari mubaza ngo ese The Ben ngo akurusha amafaranga urabivuga iki undi nawe avuga ngo yifitiye ahubwo kwa Dumba niho Bruce yamwishyuriye nawe abamanuye uwitwa Godfather nubwo Godfather yari amaze gushinja Dumba ibijyanye n'ubutinganyi ubwo Dumba yari ari kuvuga ngo abantu babagaburi kudusebya ngo Dumba nawe wishize mu bagabo ngo kandi uri umugore ngo utangiye kwihakana ubutinganyi se Dumba bararakaye biragaragara no mu mashusho mugende mu checking ya maceno ya uploading ayo live nyine twe tuza tuzibura dutanga ture kuri miriro yego biza kurangira Bruce Melody nawe ababajwe nuko Godfather ari kwataka boss we kandi boss we yicaranye the same imodoka na Bruce Melody aramubwira ngo manura igicucu cyatangiye kwinjirira barangije bahita bamuseka baraserebura aribwo Dumba nawe yavugaga ngo ibintu by'ama Twitter space ngo nabivuyeho ako kanya itavuga ngo Godfather isatangiza Twitter space ntago bahise bagaruka kuri rya jambo navuze narababwiye ngo uwo munyamahanga utaba mu Rwanda utaba muri showbiz yacu reka zabahondanye imitwe ninde umuzi Hitimana Olivier turabazi ba Dekati mwese mubitse Kasuku turamuzi ese Godfather ubundi yavuye hehe showbiz yayije muti haraje abahondanye imitwe akubite hasi atangira baterateranye bose akabahamagara bakamwitaba bose nta muntu ninde ko nakasongo yiwa bamwita ko songo yiwa naribare yihamagara ikitaba bagatanga umucyo bamurangiye hora kina na Godfather wamaze kwiha intebe ku kijyanye n'iki hari indi boro Godfather yoboyeho bita Club House naho imitwe arayitatanye uzibina kora za Club House kugira ngo twita ni hare kuri miriro se imirira yirekurira ahantu bita muri Club House ahantu haba hari abantu akose ubukoko Dumba n'umutinganyi nyamara Godfather nawe uriyenza nasa na Godfather biravuga akose uburyo nabonye uburyo Dumba akunda punani yaba umutinganyi si wabivuze se arwana na Coach Karomba bapfuye nati niwe watanze umucyo kandi si we wenyine nanjye nari narikurikiraniye amakuru onomo ndetse bazanamo ngo ni muyoboke se bajya kumurwanira bamupfiki kwicyo gihe banarwana Muyoboke yari yarafrope inzure ku The Ben amugaruye muri game ku The Ben amuhesheje agaciro bantu bose ntibamwihereragaho uzi Twitter space kubera kamubaka Muyoboke yese akora nawe itabere ku bugome bwe Muyoboke yamaze kurakara utaza kumbwira ibyo ngibyo ashimire The Ben Muyoboke se ni yari yaranukiranye none se Muyoboke ibyaho nomo Coach si yari Coach ntiyicazaga ba Dumba Muyoboke yabigarutseho mu mwandiko aravuga ngo nta kibazo mfitanye n'uwitwa Coach Gael tuvugana isaha ku isaha wese nta gakere nta fanta yakandiwe si nyuma ya fanta kandiwe akandirwa nandi kasato na Coach yego zikuri igisazi kirya gihe Coach yaramukandi zikuri umusazi Muyoboke boss wa 155 ni wuziranye na Muyoboke ubundi se Muyoboke aravuga niki na Coach Gael nta kintu nyene kuvuga Coach arayoboye nako araragiye urakoze ibisobanure mu mwandiko byaragaragaye Coach araragiye mu mwandiko byaragaragaye uwitwa Muyoboke avugana na Coach Gael nk'umuntu bakinnye deal yo kugira ngo Coach Gael buretse gatoya bikire gutya iriya ni prank bateguye ya Coach Gael na Muyoboke kugira ngo Muyoboke yinjize uwitwa Coach Gael muri game buretse gatoya ubu mvuge nyiri 155 sinshaka kumuvuga mu mazina we muvuga nyabo
wimuvuga reka tuzategura ubu turi gusasira uriya niwe dadi itariki ya mbere uriya niwe dadi rokete sinkeneye kuyirekura aka kanya nyinjiza mu birizo bifu zo kuri Twitter space na ni ukuvuga ngo nyuma y'uko Godfather rero bamutaye uw'inyuma nibwo haje kugaragara uwitwa Coach Gael, uwitwa Bruce Melody, uwitwa Kenny, uwitwa Elementiere, biriziye kuri live yabo bitaka bidekora buri wese ngo avuga ngo icyaziho ngo uwundi, ndetse uwitwa Melody aza kumenera mu bwino hanze avuga ati Coach Gael ngenda muzi yijandika mu bintu adashoboye bimwe nkajya mbona ngo akaza kerekana ko ngo yoroheje ibintu ngo kandi avuga ibintu ngo biri seriye ashaka kwitsa ku ba VIP ko bafuropinze nta muntu ukimwitaba. Ni nyuma yaho aba VIP bari batangiye kujya bamubaza ngo ese ngo coach ngo wambwiye ngo ukuntu ngo igihumbi cyanjye ngo nta kibyaza ibihumbi 100 ngo mwisahime abo ni ibintu yishoyemo ntazabishobora. Ni nyuma y'icyo ibyo ndi kubihuriza iki ndi kubihuriza yuko yazanye boro yo kuvuga ngo hagati ya boxi hagati yo gushinga ikipe ya basket nshinga iki kwa amafaranga yambanye menshi. Melody araza bikomantaho yiteresha ubuntu bw'ubupfunsi bibaza benshi yaba Kasuku byaramubabaje aza kugira inama live Bruce Melody ngo yakwishingiye salon de coiffure nziza y'icyerekezo, ndetse na Godfather biri muri bimwe bapfuye bavuga ngo Coach Gael yiriyemera ngo kandi ayo aragiye ngo ndetse ngo kwijyana Coach Gael business afite nimwe yego inyubako afite muri chic complex chic biriya nibyo bintu byiwe by'agateguro kiwe. Yego ese ubona ba Ben bamwiryaho kuriya ukagira ngo si uko bataziranye. Narabivuze ngo sinzagaruka mu mabifu yabo. Yego ntabwo nabikubwiye ndanavuga ati bifu ya Melody n'ibiki birangire bose wabamenagamo yaramenyekanye agiye kwigaragaza bizagaragara. yaje bivugwa yuko ntuze kubavuga ariko kujya buretse bivugwa yuko uwitwa Devu narindi kukubwira ngo Coach Gael wamaze kwijandika mu kazi ko kubaka kanya muri leta zunze ubumwe na Amerika ari gutigitira korabo uwitwa Bruce Melody na Nicki Minaj. Breaking news. Miliyoni 200 uwitwa Nicki Minaj amaze kubaka before yo kugira ngo yinjire muri studio. Yego ziratangwa se ni bimwe twavuga ngo nawe turaza kubimenya. Amaze kwijandika muri ako kazi miliyoni 200 zigiye gutangwa kuri Nicki Minaj kugira ngo yinjire muri studio. Anabategeka producer yego ugomba kumurikodinga ahubwo nirindi nk'ijana. buretse gato yabategetse aba producer babiri bo muri Afrika byagaragaye mu mwandiko yuko gupfa kurikodinga n'indirimbo na Nicki Minaj muri za studio za ba DJ Khaled n'abande bigoranye. Arabwira ati basi noneho muri Afrika producer nyeneye ni Don Jazz. Papa wabatotosha ibaze umuntu yabategetse yababwiye ngo producer nyeneye Marvin ni muri Marvin Records. God of Africa mu muziki sasa vibe bari bazamuye dike bapayo ngo bataye ngo mu bigo sasa vibe bari bazamuye. Nicki Minaj ababwira ati video na audio byose murabihereza Marvin Record kuko niyo studio nyeneye yo muri Afrika. Sasha ngo yerekanye impapuro ngo yigiyeho ngo nirayidi byamaze kwanga warangiza ukajya kumbwira ngo element ngo yababaye cyumva icyo kintu yaravuze ngo yo tike ninge wari kuyigendamo muyetameka Sasha none mwicare bayahizanya kwifotoranya na Nopo ku buryo se element bakakanya we iyo projet ari we wari buyiri coding ya Nicki Minaj na Brice yasazwe kuyihema nawe nishiza rawundi ni kiza ubwabyo bapfa kubeshya ngo dore yakoranye na Shaggy Jamaican man none nayo yagize gutya kizi bro ibintu njyewe ndi kugenda ndeba kuri ibyo bintu ese koko ayo mafaranga yego Bruce araza kuba yo brandinze igihugu yego ese ayo mafaranga si menshi
Bruce naramubwiye ati ese ari amafaranga ntabwo yayahereza Ruga iyi Nyarugenge none ninde wahagarika Kinyu miliyoni 200 bashaka guhanika iminaji ntabwo bazifata Ruga we ndabyemera Ruga yaza bagakorana korabo reka nishyiriremo akabyeri aba boss bazana icyo nabo bundi barabatamika nibyo nakubwiraga Ruga birashoboka forget umuntu bita Rema forget Omare ntuze kumbwira ngo Davido ngo mwifotoranyije ngo muri Trace ngo award ngo murasorana banga na Davido uri kunanirwa na Ruga icyo nkubwiye cyo projet Fireboy bisha bafite ya miliyoni 200 ku buryo batazada 200 nibyo navugaga ko nawe nyina aragiye hari abandi bamutamika Fireboy azengurukana na Bruce Melody hano Kigali inasi none wira irumyo twigendere wapfura twigendere bararagiye umwaka mushyashya na Noheli yego tuzinjira mu mwaka makubitero ariko si inshuti yanjye kuko kiza muri Australia kuko utamaye Noheli azama bonane mero yanjye wabona yaranayisibe Imana imundebera icyoroshye n'umuryango we na boss mukuru aba boss banjye baraza kugira uko bangenza twigendere murakoze Imana ibaturinde